kancane besishintshele umcimbi eqhubeka la singajela MC wethu wesport art and culture ubaba uNtomhle Khawula ukhona nje manje MC wethu ngicela uMC asondele ngaphambili kukhona lapho uthuma khona sinikeze lelo thuba lelo akubingelele emva lokho bese sibuyela emstini Jale fanele sithumele uMC wethu ubaba uNtomhle Khawula
Bafowethu ngiyabingelela igama lami ngiSiphiwe Ntombela, inkosi yamagcoka ama-live in concert bafowethu. Njengamanje eceleni kwami nginenkosi yamagcoka uSicebo Mfowethu Dlamini phansi emsinga. Qhawela kithi mfowethu asikubingelele qhawe. Akumekelele bhuti yaphila. Siyaphila qhawe lami. Siyaphila mfowethu. Mfowethu waziwa muhle umcimbi mfowethu. Waziwa muhle mfowethu umcimbi mfowethu. Ukudlulisa nje mfowethu amazi mhlawumbe ongawadlulisa kubantu abaseka umcimbi ngoba ngaphandle kwabalandeli bomculo ngeke mfowethu umcimbi ube khona. Sicela nje ukudlulisa kakhulu ukubonga kuba bonke abantu abadela isikhathi sabo namhlanje bashiya bonke abebengakwenza okubalekile. Azokhetha ukuthi bebe kanye nathi lapha namhlanje bathenga amathikithi mfowethu, amathikithi enze usold out engqawuthi ke sekwesithathu ishow yesithathu le sishayela eThekwini khona la ePlayhouse ngonyaka odlule sayishaya eGoli ngoAugust njengoba sesibuye seza la eThekwini wonke aba sold out so nje lokho okukhulu siyakubonga kakhulu kuyisupport bedele into zabo beze bezoba nathi njengoba besi nobumnando obungaka sidlala iginci bukhoma mfowethu ukukhala inkosi Tina ukukhala obasket kumnandi konjeyana so nje ngifisa ngathi ngayinto nje abayiseka njalo ngoba angeke sayeka njengoba siqalile nje sifisa ukuhamba size siwele ngisho phesheya kwelwandle mfowethu kodwa lokho ngeke kwenzeke ngaphandle koxhaso labantu ukuthi bephume bedele konke beze bezosupport ngayo indlela abangasupporta ngayo. So nje mfethu mhlambe ngingabuza mfethu ngithi mhlambe why mfethu mhlambe uzukhethe mhlambe ukugxila kakhulu ku live ngoba ngiyacabanga ukuthi qhawe lami wena umculo oqala la eKZN mhlambe ukudlala live la esifundazweni sakaZulu Natal mhlambe mfethu ezomculo nje wamaskandi isibindi ezingaka mhlambe sokuthatha nje mfethu irisk yokuthi mhlambe uvele wenza ulive mhlambe imicimbi eminingi abantu bajwayele bejwayele ukumayima nazo zonke izinto especially futhi emicimbini la eDurban. Cha bathu izathu salokho kuba ukuthi ngeke ngabuka igap ekona kule ndima esikiyo ngoba imicimbi eminingi mhlawumbe 99% yemicimbi kaMaskandi ekhona
alikho ithuba lokuthi abaculi bedlala live, so ngeke ngathi angisivulele mina ithuba ngivulele nabanye ozakwethu abafisa ku-experience lento ngoba thina sisakhula abaculi ababekhona before babedlala live endaweni njengalezi kodwa sithe mase sifika thina safike ngasekho leyo nto, so sisike asiyibuyise ngoba yinto eyayinhle kahle ukuthi ke sikhipha mangwevu nje siyibonakalise ukuthi lento abantu abayizwa ku-CD siyenza kanjani, siyenza phambi kwabo bukhoma beyibona ngoba yonke lento soyenzeka laphana ileso esiyenza studio, so sithi ake siyenze phambi kwabo bebona ukuthi kahle makuhlambi si-CD wenziwa njani. So into lena ebingekho kule ndima ke sikiye ngoba uzokhumbula nje ukuthi imicimbi emkhulu esinayo njengompucuzeko iyona imicimbi eyayikade ibanikeza abaculi amathuba ukuthi bedlale live, yabo kwase kwaba ukuthi ke siyenza ukuthi bethe abantu ulive engazi ukuthi uyasehlula samaciko, uyabona umosha lesikhathi, uyabona. So sifuna nje ukulungisa yonke leyo nto ngoba akusikho ukuthi uyasehlula. Kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi ulive wenze endaweni ekhandela ukuthi uwenze kiyo, uphinde uwenze ngesound ekhandela ukuthi iyenze wona ulive ngoba live ubaluleke kakhulu usound lapho ukuthi ube into nje ehlangene njengoba usukuzwa la endaweni zama-theater bakhipha ulive olalela ukuthi mawulalela uzwe CD straight kodwa uthothi uyasibona ukuthi nakho siyayidlala bukhona, uyabona. So nje mhlawumbe ke nakwabanye mhlawumbe abaculi mhlawumbe nje ungaqhuqhumezela uthini nje mhlawumbe le yo one man show mhlawumbe noba sibonile mhlawumbe kufika namaciko mhlawumbe afana noMenzi noNjabulo noNtencane noGatsheni bezokweseka qhawe lami mhlawumbe nje mhlawumbe qhawe mhlawumbe ukhipha ngisho lutho kubona, yabo, kodwa mhlawumbe nje ukwesekana mhlawumbe njengegenge mhlawumbe noma njengasendimeni qhawe lami. Kunjalo mfowethu, uyabona nje into ke engiyithanda kakhulu ukuyibona iyenzeka njengoba yenzeka. Ngizokutshela nje ukuthi njengoba bela bafowethu yebo ngikhipha ngalutho kodwa uzonima ubabala ubone ukuthi bonke labantu esibabalayo banemicimbi yabo, uthi uyabheka bengikhona kuyona kanjalo nabo bengakhipha ngalutho ukuthi ngize ngizobeseka. So yinto lena ke engifisa ukuthi siyikhande ikhulu ukuthi sabaculi nje umuntu nomuntu ebe nento yakhe ayenzayo sikwazi ukusekana sonke ngoba into enjengale iyenza ukuthi okuzuza lapho nesupport oyitholayo kube ukuthi into eqonde kuwe ngohayi ukuthi uyosebenzela enye indoda bese uyaholela. So njengamanje ke ngiyafisa ukuthi ke ngidlulise lamagama ukuthi baculi sokumane izinto zenu sizosoneseka njengoba sibeseka nabanye asebekwenzile baseseka nathi esenzayo. So kubaleka kakhulu ukuthi wonke umuntu esukume nje ubona nje nami ngoba ngila namhlanje angibiza ngisho eMsinga manje bathi bacela homecoming eMsinga, isicelo kwesizwakele sizosebenza kuyo leyo nto kunoba ke isicelo esiqhamuke late isikhathi sesiphelile kodwa ke sesiyoyibona nangonyaka ozayo kodwa nje yinto ke leyo esihlele ukuthi sizoyenza. Awufethu noma ngabe kuthiwa amadayimani angeke ngibuyele kuwe, never ever. Mfethu siyabonga kakhulu qhawe lami. Hayi siyabonga mfethu yamaholide amahle mfethu mhlawumbe namazwi nje ungadlulisa mhlawumbe njengoba kuwa amaholide. Siyabuya ngonyaka ozayo bafowethu, sicela ukuthi abantu bebuye futhi bezoseseka bese sinifisela nje amaholide amahle bafowethu, nijabule nibheke bafowethu siphinde sihlangana ngonyaka ozayo kube mnandi kube nje. Bafethu abantu abaqhubeke be stream ama True Colors ka True Colors bayinkosi amagcoka amashwele. Siyabonga.